Sasixoxe ngokunengi asiqalisanga namhla kodwa silesikhathi IMF ibilapha okwamaviki amabili ikhangela into ezijiyeneyo. Okokuqala ukukhangela ukuthi imali yethu iqine, singayiqinisa njani ibe esithi stability ngesilungu. Sixoxile lokho savumela ukuthi hatshi kumele sizame ukuthi siqinise lathi siyavuma ke sikwenzayo. Sasesikhangela okunye futhi ukuthi uhulumende lathi nxa esenza ama-programs akhe akwanise ukuthi lokho akwenzayo akubhadalele ngemfanelo, kungabi lokunye okabe kuphandle siza kwehlela ukubhadalela lokho esithi khona ngesilungu living within our means in terms of fiscal language. Okunye sikukhangeleyo njalo futhi ukuthi konke esikwenzayo kuqinise ukukhula komnotho wethu, lokho esithi economic growth ngesilungu. Ungakhangela umnotho wethu uqinile sibili yakhulu yaphambili, ngathi kweminyaka emithathu edlulileyo i-economy ikhule nge-6.8% i-average yayo ngomnyaka. Lokho sifuna kuye phambili, kodwa lokho kungaqiniswa imali yethu nxa iqinile, ngoba la futhi izozuthi intengo kuma-shops lazo zingabi lokho ezikhwela siya phambili, zime. Lokho konke lokho sikuxoxile konke bazaphenduka njalo abantu be-IMF. So lokho esixoxa asebenza labo kuhle, siyathaba njengohulumende ukuthi hatshi kuhambe kuhle.